Ne. Lol. Lol, skoro sam zove iteme za... Lol. Ova Fiora ima 350 moments, vidi sam ova. Bude brzo. Lol, malo kaj je to? Ajme. Jebote. Crknuću, vidi, gledaj. Ne. Crknut ću ja jebote ako neko ne pomogu. Lol, ovaj se povijek. Živ sam. Živ sam jebote. Ja sam full mislio da igram u lane jebote. Daj barem assist da mi. Kamo je sad baš. Onda. Neće valjda ubiti jebote. Seriously, šta ne ide Vayne takav damage? Što radi Blue Mike? Ne vidim. Blue Mike jebe. Dobro. Ubit će ja je, pa ću se dalje dobro. Ovo jebe. Izgubi top i onda smo bloj. Kako što pore jebe. Dobro. Ja, stvarno skroz do bota hodu to, ne. Ti dok ja dođem do dole, sve će pobjeći, je. Igrajte agresivno sad, je. Sad, znaju da sam tu, je. Totalno bez veze, je. O. Daj mi kill, je, mati. Sad će mene ubiti. Daj, okej, var, stavi var neki, je. To? Ne. Zašto on ima red buff? Ne. Otkud njoj je red buff? Otkud njoj je red buff, ej? Ja, ali Mittel su ovdje. Daj, kako uzima fucking heal kujiš i šta već s onom? Na fucking Sindru jebote. What the fuck is this bullshit, yeah? Materu, kurac, supportu, tako ne. Če se ovi bore, jel? Seriously. Vidi naš tim, vidi smo mi, ej, koji kurac je? Smisli neki plan, ubi Fioru, Kak jebem ti materi stan? Taj evo takož, pomagaj u pičku, mate. O majko tjera. Nema me jebada ne. Isusa ti boga, ej. Daj minion što sam ide. Majko im jebam. Idi. Koliko ovih miniona jebem? Da jebate, pa 3 inhibitora smo isto vrijeme skinuli.